بناف خدای مزن و دلوان بینر تجا صلاة الهوا بن افدمو همی دمت هوا بخیر و خوشی بن. ما پی خوشم و این جارا کدی گشتین فک الجر سیبرا برنامه پیاما روناهیه. بینر تجا مخابن دجمنت ما هر جارا کد دلیوه خو دید بتن کار بو هنده یکیری کو گمان بو ما ات نافدارت ما دا چه بکن جار اب بلاف کرنا گود که الدور کسینیاوان جارجی اب گناه بار کرنا وان کو آوان نیارتی دوزا ملتی یاکری و تشت مخابنی پتر زیادت کتن اویا دجمنا کار هندی شای کار بو هنده یکیری کو مو نافدارت ما یا زانایت ما جيك دير بختن دا ام مفاي بخوش وان نوارجرين ويك شوان زنايا يدكو جل كار بوهات يكرن كو موي جيك دير بخن بديع الزمان سعيد النورسيبو وجل جارا بنخشيت ريكوبيك اوان كار بوهنده يكري كو موسط بجهينن كو بديع الزمان مروفك شيشتي بوش هزرا نتوايتي يان كردينيه واويتش خباتو بزاف بو چارسريا مثلا ملت خوی کرد نکریه چه پریکا گوتنه تو هم بد چه پریکا نویسینا بتن لو ام حست کین یعنی وی خلاکی دا و چند خلاکت بید جیدا ام ترکیز السر وی چنده بکین اوی لای وشارتی یان جی لای هاتیه تحریف کرن اجدیرو کو برهم سیدای ام چنده که السر باخوین تبر خود دینه کان سیدای بدیع زمان چه خبات و بزاف پریکا دست خو پریکا قلم خو بو اوه دوزهنه کریه بو زلال کرنا و آلوزیه دا که مثلا پتر البرمه یا اشکرا بتن پیتوی هم که برای خود دینا نقشه سیاسی السردم بدیع زمان تدا جیای کدوماهیا 100 سالا 19 بو و نیوا ایکی بوش 100 سالا 20 البری 100 سالا 19 عندما بری نیوی ببه دورت نیوه 100 سالا 19 السردم سلطان محمود دوی ابناو چاکسازی و نیکرنه وکی امد زانین درگه دولت عثمانی بچاف لیکرنا اوروپیا هاتا وکرن و پشتی دمکی کم درنگت مروفا اتناف جواکا مسلمانا بگشتیل دولت عثمانی پیدا بون اف هر درنگت هنجی اوه بون رنگی که او کسبون یه ات سلك الدبلوماسي دا بشكداري كري يعني بوينا سفير يان قنصل ينجي لسفارة الدولة العثمانية الأوروبا كار كري اوت هنه پشتي زفرينا ولات خو اوه بونا صنفكش بجينش روشنبيرا رنگ دوی او کسبون يدبو خاندنه چوينا أوروبا ولويري خاندنا خو ورگرتي اف هر دو صنفت هيت رنگت مروبا بشتي زفرينا و او منصبت بلنت الدولات دا كتنا دستوان دا و هروصا او بونا مروفت بجن بشكش اتناف جواكي دا و پتریا وان هر دو صنفت هنه پتریا مروفاش وان هر دو رنگا او بون یت پیشکفتنا اوروپی یا نی یا که هنگی شنی دست بکری زیده ات معجب بون و گلک شوان جی ابا پالدان هندک لاید و شارتی جی ود جبیر نکین هزرد کر که پیشکفتنا اوروپیا یا مادی یا علمی اجبر هنده بویا چونکی اوان دین شجیانا خو لادا لو حتی ام بشین ام جی پیش بکوین وكي أوروبيا لازم أمجي وكيوان ديني جيانا خو در بخين وتشتي بويا بشتوان بوان كسا كو هزرا خو بتر بالاف كانت ناف خلقي دا أو جاندلي بو واستبداد يعني ديكتاتورية وزوردارية كو هنجي ات الدولة عثماني دا ادهاتا بكار إينان بهجاتا شركرنا دجي جاندلية و دجي استبداد وزوردارية اوان دريشم آزادي وعدالة ويكساني بلند كر وتناف خلقي دا بلاف كر وبروسي شيان جالك خلقي بخابينن بفي شعاره هنه وانا بلا يخوفا بكشن چونكي وان قوتي ارمان جامعه او ام ملتي برب مدنيته و پیش كفتنه و ببين الوي دمي بديع زمان دمي بديع زمان شني هاتي سر دنياه كو بجين چاريكا چاري بو اجي 100 سالا 19 هنگي سلطانه كي بهيس يا عثماني هات سر حكمي او جي سلطان عبد الحميد دويبو بل شيخ بالا افي سلطانه هنه الشيخ بالا في سلطانها وكما قلتي
دولتا يعني دولات أوروبي ويدمي زيدا أبهيس كفتبون دولات عثمانية ام بجين دست خلدور ستوكراوي آلان دبو وجالك شيابو تبلت خوب كشتا اتناف أفي دولتا هنيدا تايبتي بريكا صدر الأعظم مدحت باشا كواوجي كشوي صنفي بو انشوان رنقابو أفيد ما بارينيكا بحث جيكري مدحت باشا شيا قانونك سركي بدانة وسلطاني نچاركة كو في قانونا هني بجه بينة بيجاتا هندي كو دي دولات بيشيخة بل بشتي دمكي سلطان ليفابو وف قانونا هني روستان وبو دمي 6 صالة اف قانونا هشكار ايخست دورة صالة 1908 ام بيجين حفتي هشتي الفيري جاركا دي بزافت وان كاسيتها خورت بون وبنافي بجه اينانا الدستوري هنجي تقوت مشروطيات جاركا دي اف غازيها بهيس ايخستها الوي دمي بسيارة ما افايا دمي السزار نهصد هشتي وهيرفتر اف بزافتها بهيس كاتين هلويست زانا وسياسية كرد تایبەتی ئەو ئیستانبولێت ژیان کو بەدیع زمانێک شۆم بوو هەنگیش vê meselê çi bû. Kurtî em dibêjin ji ber ku demê me yê bertenge elwî demî eger em bêyîn xwandinekê bû dîroka wî demî bikein û berhemê wan zanayet wî demî jiyayîn em dê bînîn ku zana û siyasiyet Kurd hingî ser sê pişka hatbûne lêk vekirin. Kurdistanê jî û Stenbolê jî. Pişkayekê piştevaniya sultanî dikir û et gotin sultan xelîfeyê dînê İslamê ye وسيبرا خدي العردي وجهداريا واجبة ومسألة دستوري وآزادية وهيجتك هندك قدوتن ما ببخابينن وبارا بتر اش آغا وبقا وشيخا يتكردا اش في بشكيبون اش بركو او جريداي دولتي بون واوان مفا اش دولتي اتديد بشكا دوية او بون يتبهمي هزاخو نياراتيا سلطاني ودولتي تكر وتقوتن مشروطيات ريكا ايكانيا بونهيلانا استبدادا سلطانی و دریخستنا دست حالاتا اش دستوی هر روز او باشترین ریکه بو بالافکرنا مدنیت و بردان آزادیا و که هر ملتک جی موافقو ور بگیرتن و بارابتر جوی جینه هنه یمروفا او افندی بون اویت داخبار بهزرا اتحاد و ترقیه و او هر دو صنفت برین کما بحث جیکری که او بنی الاوروبا جیاین یا الاوروبا خواندین پاشی زفرینه دولة عثماني جاركا دي بشكاسيه جوان مروفيت هني او بو هندك تنافبرا فان هردو طرفات هذا هبون اون جي ادقوتي استبداد سلطانية زيدا بوي بيتويا ريكك بو بيتا دانان و ريك بچده بو يتا دانان اب مشروطيته يعني دستور بيتا بجهينان و اوان تقولي حقيقة مشروطيته هر او شورايا يا اسلام برمدايه و اوان جلي جرا كار بهندت كركو مشروطيته بشريعتي و ديني و جردن و اف بشكاهنه وكي ام تزانينو بلكي هنده جاردش ما اشارة پیدا بتن سيداي بديع زمان ايكش في صنفه هبو يعني او اش بشكا سيبو بل بسيار اويا انجام في هفركي السر چرا وسطيا و هلويست اوي دستكا سيه یا ما گوتی دستکا ناونجی نابرا هر دو دستکی دیتره دا یا چاوا بو و چات ها نهل سنگاندن شلای هر دو دستکت دیتره و السال 1907 و 1908 هفرکی دجوار بو نابرا پشتوانت سلطانی و پشتوانت مشروطیت دا و دو ماهی وکی امد زانین پشتوانت مشروطیت اجبر گلک اگر الوری دلیو دستنادت ام بحث جیبکین شیان سلطانی لادن وجماعة اتحاد وترقيان كمالا اتحاد وترقيا هاتا سر حكمي يعني حكم حقيقي و اخستا دستخو هرچند السلطانة كي بناف هبو جهنجي اتحاد وترقيا دسبيكي خو بناف آزادية اينا داري بناف حتى هنده جرا بناف براوانيا اجديني جي خونيشا خلقي دا بل دمكي درش بيواند شو بشتيوان بيدخل عردي شدان دين اوان ريخوي اشكرا يدرست اشكرا كر كو دجمناتي آزادي اجي و دجمناتي ديني اجي هنگي ديار بو كو اف هزرا پشکاسیت کر كو هزرا كو باشش مشروطيات كر يا اتجه خدا نبو خريطة سياسية مشين بجين الدم دسبك 100 سالة بيسته بفيرنجي بو و هنگي پشتي پیدابون مشروطيات حتى حدا كي آزادي هاتنا بلاف كرن
وی دمیدا کردا پیچه که ام بجین دور خودیت تخلق بده خود حسکتن ام ده بحث وان بزاوا کین یت کو هاتی نکرن الدم مشروطیت و خدمت بو بزاوا رزگاری خاصه کردی و کدور بدیع زمانی تدا چبو حتی خلق بيت امهين اتجهينيك بمينن الجير شافدريا خدای مازن و بخاطر هوا